السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا رسول الله، أفضل بني الإنسان وأزكاه لربه وأتقاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نعيش اليوم مع فضيلتكم وسعادتكم في مسجد الأنصار في عاصمة إثيوبيا في هذا التاريخ 8 ربيع أول من عام 1448 من هجرة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم. ومع أروع خبر نعيش مع أروع خبر وأضخم حدث وأجمل قصة وأجمل إنسان. حديثنا اليوم نخرج به علوم الزمن ونسير به عبر حقب التاريخ ونتجاوز 1448 سنة لنحتفظ بذكريات تلك الشخصية المتكاملة التي بلغت الكمال البشري، نحتفظ بجميع تفاصيل ذلك الإنسان. هذه القصة هي معقد التاريخ وحدث هو أبو الأحداث بعده. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وقد تحدث اليوم الخطيب الدكتور محمود جزاه الله خيرا في خطبة الجمعة عن جانب مشرق من جوانب سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وسعدت كثيرا بهذا الحديث لأنه حدث الساعة وعنوان الوقت. والخطيب الذي يعيش مع جماهيره ومع محبيه ورواده، مع الأحداث والأخبار ومع السير ومع المناسبات، هذا خطيب ناجح. لأن الخطيب الذي يعيش في واد والأحداث والجماهير والمحبين له في المسجد في واد آخر، هذا لا يحب مشاعر الناس ولا يحترمها. فجزا الله الخطيب خيرا، فقد أفاد وأجاد وبارك فيه وفي جهوده ونفع به الإسلام والمسلمين. آمين. ዛሬም ኸጢቡ ዶክተር ማህሙድ በኹጥባ ላይ ይህንን ወሳኝ ነጥብ አንስተው ነበር። ትክክለኛ የኡማው ኸጢብ ማለት ከኡማው ጋር ያለ ኸጢብ ማለት ነው። በሙናሰባው ከጊዜው ጋር የተያያዘ ሙናሰባ ያለውን ኹጥባ ለኡማው አብራርቶ በትክክል ምዕል የሚያቀርብ ኸጢብ ነው ትክክለኛ ኸጢብ ማለት። ነገር ግን ኸጢቡ አህዋሉና ጊዜው ሌላ ነገር ላይ እያለ እሱ ስለ ሌላ ነገር የሚያወራ ስለ ሌላ ነገር የሚያወሳ ከሆነ ይህ ከኡማ ጋር ያለውና የኡማውን ህሊና ይዞ ወደ ቀጥተኛ መንገድ መምራት የሚፈልግ ሳይሆን በሌላ መንገድ ላይ ያለው ነው። ዛሬ ኸጢባችን ያነሱት ነጥብ ይሄንን አሁን ለማውራት ያሰብነው ነጥብ ስለሆነ በጣም ትክክለኛና ወቅታዊ ኹጥባ ነበረ።
لقد كان مبعثه صلى الله عليه وسلم إشراق النور ومولده الفجر الصادق الذي سبق طلوع شمسه. ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرا سويا، بشرا من البشر، يعرف الناس أمه وأباه وعمومته وحقولته. ولد منهم ومن أنفسهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيما. ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወልዶ ያደጉት ከሰዎች ጋር እንደኛው የሆኑ አይነት ሰው እንደማንኛውም ሰው ተወልደው የህፃንነት ጊዜያቸውን አሳልፈው እንዲሁም ደግሞ የወጣትነት ጊዜያቸውን ከነሱ ጋር ያሳለፉ በቃ ከነሱ የሆነ ነብይ እነሱም አማናውን የሚያውቁ ምን አይነት ሰው እንደሆነና ከየት እንደተወለደ ሁሉ ነገሩን የሚያውቁ የሆነ እንደኛው አይነት ሰው ሆኖ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ መካከል ከሰዎች መካከል የመረጡት ናቸው። ልዩ አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈጥሩት ለራሱ ለኡማው ሂዳያ ስሉ ልዩ አድርጎ የፈጠሩት እንደኛው አይነት ሰው ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከናንተው የሆነ ሰው ላክንላችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገለጸው ሁሉ ከኛው የሆኑ ነብይ ናቸው። وفي هذه الآية رد على من يدعي أنه عليه الصلاة والسلام خلق من نور ربه، فهو بشر من البشر يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفونه كما يعرفون أنفسهم بل أكثر من ذلك. ይህ አያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተፈጠሩት ከብርሃን ነው የሚሉ ሰዎች ላይ ረድ ያደርጋል ነው ምላሽ ይሰጣል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደናንተው አይነት ሰው የሆነን ሰው ነብይ አድርገን ላክንላችሁ ስለዋል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጽ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደረጃ ውስጥ እንዲሁም ድንበር አልፈው ነብይ የተፈጠሩት ከብርሃን ነው ብሎ እንደው ሌላ ፍጡራን ብሎ በሚያስቡ ሰዎች ላይ ረድ ያደርጋል ነው ይህ አያ። أيها الأخوة الأفاضل، لسنا بحاجة عندما نذكر مولده أن نروي غرائب الأخبار وقصصا لا تثبت عند البحث، قصص وروايات يرويها بعض المحتفلين بمولده فيها من العجائب والغرائب والخرافات ما فيها، يرويها القصاص في مثل هذه المناسبات. إن في هذا جناية على أعظم سيرة عندما تقدم للناس كأسطورة أو خرافة، كما أننا لسنا بحاجة أن نقيم الأفراح ونحيي الليالي الملاح. ስለ ነብዩ መወለድ ስለ የተወለዱበት ቀን ምናምን ማውራት ለኛ ጥቅም እንደሌለው አውቃለሁ። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ይሄንን ስለሚከታተሉት ነው ግልጽ አድርጎ ለማንሳት የፈለኩት። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግልጽ የተወለዱበት ቀን ማንም ትክክለኛ የዘገበ ዓለም ማንኛውም ሰው የለም። ዓሊሞችና ሙአሪኾች ለራሳቸው አልተስማሙበትም። ይሄ ጉዳይ በዚህ ቀን በትክክል ተወለዱ ብለው ያልተስማሙበት ጉዳይ ነው። ይሄንን መከታተል ለኛ ምንም ጥቅም የለውም። ولسنا بحاجة أن نعقد له مولدا تضرب فيه الدفوف ويرتفع فيه الصخب وقلة الأدب. إنها مجالس وتجمعات ملئت بدعا وهوسا جمعت بين الانحراف العقدي والانحراف السلوكي والمنهجي. እንደውም ለሳቸው መውልድ ለሳቸው መወለድ ምክንያት ብለን ተሰብስበን ኩራፋት የተሞላበት በሸሪዓ መንገድ ትክክለኛ የሆነ መስረጃ ያልመጣበት ነብዩንና ሰሃቦች ማንኛው ቀደምት ሰሃቦችና ሰለፎች የማያውቁትን ነገር ዒባዳ ብለን
እንደውም የተለያየ ቢድዓና የማይሆኑ ነገሮች የሚሰሩበትን ስብሰባ ማቋቋም ለኛ ምንም ጥቅም የለም፣ ለዲናችንም ሆነ ለዱንያችን ምንም ጥቅም የለም። إذ يعتقد من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر احتفالهم ويبارك جمعهم فنراهم يفزون واقفين لاستقباله قائلين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين. እንዲሁም ጃይሎች ሲያስቡ እንደዛ አይነት ስብሰባ ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመጣሉ ብለው ያስባሉ። እንዲሁም መርሐበን ብለው እንደመቀበል ነገር አድርጎ ነብዩ እየመጡ ነው መጥተዋል ምናምን ብለው በቃ እየመጡ ነው እየቀበልናቸው ነው ብለው መርሐበን ያ ረሱላህ ምናምን ብለው መቀበያ ሁላ እስከ ማድረግ ድረስ ይደርሳሉ። ይህ እነዚህ አይነት ፍጡራን ጃሂሎች ናቸው። ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደማንኛውም ሰው ተወልደው አድገው የተሰጣቸውን መልእክት አድርሰው እንደማንኛውም ሰው ሙቷል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተም ትሞታለህ እነሱም ይሞታሉ ብሏል። ሙቷል። ያ የሞቱና የተቀበሩትን ነብይ አሁን በተሰበሰቡበት ስብሰባ ላይ ነብዩ ይመጣሉ ብለው እንደውም መርሐበን ተርሂብ ሲያደርጉላቸው ይህ ጅህልናና ዲንን አለማወቅ ነው የሚያሳየው። وهذه فرية ومرية وانحراف في المنهج والسلوك بدعة أحدثها من أحدث من المنحرفين ممن تأكل بهذا المولد أكل وشرب وضحك على عقول الناس البسطاء. وأول من أحدث بدع هذه الأعياد البشرية هم الدولة البويهية في العراق وفارس، إذ قام عضد الدولة بإحياء ذكرى يوم الغدير المتعلق بعلي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك في 18 من شهر ذي الحجة من كل عام، وهو أول من بنى مشهدا على قبر علي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن علي وأرضاه. ይሄንን ኹራፋትና ቢድዓው መጀመሪያ ያስገኘው ሰው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ደውለቱል ቡወይሂያ የምትባል የኢራቅ የሆኑ ደውላ እነዚህ ናቸው ያስገኙት። ምክንያቱም ከዛ በፊት ለነብዩ ብለው ለዓልይ ብለው በ18 ምናምን ይሰበሰቡ ነበረ። በዚህ ቀጥለው ደግሞ ለነብዩም ብለው ያስገኙት ቢድዓውን የፈጠሩት ይህ ነገር የተጀመረው ከዚህ ከደውለቱል ቡወይሂያ ከምትባለው ፍርቃናት እንጂ ትክክለኛ ሰለፎችና ሰሃቦች በስትክክል ይሄንን ነገር አያውቁትም አሰሙትም ነው። وذلك في القرن الرابع بالضبط بالتحديد في عام 352 من الهجرة، وتبعه على ذلك دولة العبيديون الفاطمية في القاهرة في نفس القرن، في القرن الرابع الهجري. وهذا هو القول الصحيح على التحقيق، لأن هناك روايات تقول في القرن السادس الهجري، لكن القرن السادس الهجري كانت الدولة العبيدية الفاطمية قد أسقطها الإمام المجاهد الشجاع البطل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رحمة الأبرار. ይሄም የተገኘው በአራተኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ነው። በአራተኛ ክፍለ ዘመን ማለት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ በ400ኛው ዓመት ማለት ነው። በአራተኛ ክፍለ ዘመን ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸይሩኩም ቀርኒ ثم الذين يلونهم ያሉት ጨርሶ በቃ ቀርኖቹ አልቆ በአራተኛ ክፍለ ዘመን ላይ ነው የተገኘው። ያንን ከነሱ ወስደው ደውለቱል ዑበይዲያ የምትባል ደግሞ ቀጠሉት በዛቸው ዓመት። ሌላ ደግሞ ኺላፍ በስድስተኛ ክፍለ ዘመን ነው ደውለቱል ዑበይዲያ አልፋጢሚዩን የሚባሉት። እነዚህ ደግሞ በስድስተኛ ክፍለ ዘመን ነው የሚሉ አሉ። ግን ሰሂሁ በዛቸው በአራተኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ከነዙ ተቀብለው ዑበይዲያ የሚባሉት ቀጠሉ። ይሄንን በአራተኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ የተፈጠረውን ቢድዓ وذلك بالتحديد في عام 368 من الهجرة،
لم يسبقه إليها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا القرون المفضلة. لقد أكلت هذه الطائف الرافضة الشيعة الإمامية 12 في العراق وفارس باسم علي، وهؤلاء في القاهرة ومصر، وانتشرت في الجزيرة العربية وفي أفريقيا، هؤلاء باسم علي وهؤلاء باسم محمد، وعلي ومحمد بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأن هذه خرافات ولأن هذه بدعة محدثة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيمها أبو بكر أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلب أبي بكر، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ይህንን ስራ ከነሱ በፊት የነበሩ ሰሃቦችም ሆኖ ቁሩኑል ሙፈደላ የሚባሉት ሶስቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቆጠሩት በሙሉ ይህን ስለዚህ ነገር ሰምተውም ሰርቶም አያውቁም በጭራሽ። እንግዲህ ከአቡበከር በላይ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚወድ ሰው አለ ብሎ ማንም አያስብም። ይሄንን ከዑመር በላይ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስዋዕትነት የከፈሉ ሰሃቦች እነዚህ ትልልቅ እና ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ቅርብ የነበሩ ሰሃቦችና በጣም ለነሱ ነፍሳቸውንና ገንዘባቸውን ሙሉ በሙሉ አሳልፈው ለነሱ ፊዳ ሲያደርጉ የነበሩ ሰሃቦች ማንም ስለዚህ ነገር ሰምቶም አይቶም በጭራሽ አያውቅም። ይሄ ነገር የተፈጠረው በአራተኛ ክፍለ ዘመን እንደተባለው በ380ኛው ዓመተ ሂጅራ አካባቢ ነው። ከዛ ጀምሮ ሺዓዎች በኢራቅና በአካባቢዋ እንዲሁም ደግሞ መጥተው ተሰራጩ። በጀዚረቱል አረብ ውስጥ የተሰራጩት ከዛ ተጀምሮ ነው እንጂ መጀመሪያ የተሰበሰቡት በአልይ ስም ነው። አልይ ከነዚህ ነገር በጣም ንጹህ ነው እና ይሄንን ነገር ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ሰሃቦችም ሆኖ ቁሩኑል ሙፈደላ ሙሉ በሙሉ ስለዚህ ነገር በጭራሽ አያውቁም። لقد أكلت بسببها أموال الناس بالباطل وأسقطت دول، فقد قامت الفرقة الحوثية في اليمن مؤخرا كما لا يخفى على شريف علمكم بإسقاط الدولة تحت شعار مسيرة القرآن وتصحيح المسيرة القرآنية وتحت شعار إحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ما عاش الناس عيشة رضية هنية، وإنما انحراف في العقيدة، انحراف في السلوك، انحراف في المنهج، أكل لأموال الناس، أنشدت المدائح المملوءة شركا وكفرا وعدوانا وظلما. በዚህ ቢድዓ ምክንያት ብዙ የሰው ገንዘቦች ያለ ሐቅ ተበልተዋል። ብዙ የሐቅ የሆኑ መንግስታቶችን በዚህ ምክንያት ተጋሏል፣ ወድቀዋል። አሁን በጎረቤታችን ያለችው የመን በቅርብ ጊዜ ነው ዶለቱል ሁቲያ የሚባሉት ነገር የተፈጥሮ በእነሱ ውስጥ የተቋቋሙ ከተቋቋሙም በኋላ ምንም ለእስልምና መሆኑ ለሙስሊሞች የጠቀሙት ነገር ምንም የለም። ከውርቀት ውጭ ሙስሊሞችን ከመጣል ውጭ ሙስሊሞችን ከመዋረድ ውጭ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ይህንን ነገር የተፈጠረው በእነሱና መንገድና መንሃጅ ነው። ይህንን በሐቅ መንገድ ላይ ያለው ሰው ማንኛውም ዓሊሞችና ዑለሞች አያውቁትም ስለዚህ ነገር። ወለው ተረውነ ረእየል ዐይን كيف هتكت الأعراض، كيف سلبت الأموال، وكيف أذل الشرفاء، وكيف أهينت السنة، لبكيتم دما لا دموعا. በኢራቅ ውስጥ በዚህ ቢድዓ ምክንያት የተፈጠረውን ነገር ብታውቁ ስንት ትልልቅ ዑለሞች እንደተዋረዱ ስንት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና በዚህ ምክንያት እንደወደቀና እንደተዋረደ ብታውቁ እንደውም ደም ታለቅሱ ነበር። لقد كان مولده صلى الله عليه وسلم معجزة في زمانه، فقد ولد في زمان. هذه أول نقطتين ستأتي فيها أسئلة للطلاب بارك الله فيكم. النقطة الأولى
لقد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في زمانه، فقد ولد في زمان كانت البشرية أشد حاجة إليه، كأنما كانت في قمة الترقب والانتظار لهذا الحدث. ولد صلى الله عليه وسلم وقد اندرست آثار النبوات وحرفت رسالات السماوات وأطبق الجهل وتراكم الضلال. ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ነጥቦችን እናነሳና ከዛ በኋላ ለጥያቄ መንጀር ከፍታለን ብለዋል። የመጀመሪያ ነጥብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዘመናቸው ሲወለዱ በጣም ተአምር ነበሩ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላቀው ተአምር ነበሩ በተወለዱበት ዘመን። እንዲሁም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዛ በተወለዱበት ዘመን ህዝቡና ኡማው ወደ ቀጥተኛው መንገድ በአሸጅል ሐጃ በጣም ተፈላጊ በሆኑበት ጊዜ ላይ ነው የሂዳያ መንገዱ በጭራሽ የጠፋበት ዘመን ላይ ሰዎች ምን ትክክለኛ ዲን ኬት ይዞ ቀጥተኛ መንገድ ኬት ለማግኘት እየፈላለጉ ያሉበትና ምንም የነብዩነትና የዲንን አታር በጠፋበት ጊዜ ላይ ነው የመጡት። ለዛ ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ድንቅ የሆነ ተአምር ነበሩ። ወለደ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወልበሸሪየቱ ፊ ሐል ተስተውጂቡ መቅተላህ وسخط الله لما فشى فيها من الظلم والبغي والانحراف والضلال المبين. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحال فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. በዛው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተወለዱበትና በተላኩበት ዘመን ላይ ህዝቡ እንደውም በሚሰሩት ግፍ ምክንያት በሚሰሩት ዙልም ምክንያት አንዱን በመበደል በሚሰሩት ምክንያት እንዲሁም እነዚህ እዛኔ ያሉት ህዝቦች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱ ላይ ሐላቁን ሊወርድባቸው በሚገባባቸው ዘመን ላይ ነው አላህ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተልኮ እነዛ ኡማዎችን ከዛ ዙልም አውጥተው ትክክለኛ መንገድን አሳይተዋቸው ይህ ትክክለኛ መንገድ ነው ብሎ የመሯቸው። ولد صلى الله عليه وسلم والبشرية في مرحلة تأهلت فيها لتلقي رسالة الخاتمة وقد تجاوزت مرحلة الطفولة والتطور إلى مرحلة النضج والاكتمال، فكان توقيت ميلاده في الوقت الحاسم لتلقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتلقي رسالة الخاتمة. ولد صلى الله عليه وسلم وكان مولده معجزة في زمانه كما قلت. ነብዩ የተወለዱት ኡማው ዓለሙ የመጨረሻ ነብይ በሚያስፈልግባት ጊዜ ላይ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተላኩት። ዓለሙ የልጅነት ጊዜዋን አሳልፋ እንዲሁም ደግሞ የወጣትነት ጊዜዋን አሳልፋ ዓለሙ የመጨረሻ ዘመኗ ላይ ደርሳ የመጨረሻ ነብይና የመጨረሻ ዲን ትክክለኛ መንገድ ወደሚያሳያት ሰው ዓለሙ በሙሉ በሚያስፈልጋቸው ዘመን ላይ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድንቅ ተአምር ሆኖ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነዚህ ኡማ አላህ ረህመት ለማድረግ የላኩት ድንቅ የሆኑ ሙዕጂዛ ናቸው። ولد صلى الله عليه وسلم وكان مولده معجزة في مكانه، فمكان مولده عليه الصلاة والسلام هو المكان الأليق بانطلاق رسالته من بين زوايا الأرض كلها، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فهناك في مكة آثار أبويه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، هناك البيت العتيق والكعبة المشرفة وزمزم والمقام. ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለተወለዱበት ዘመን ድንቅ ተአምር እንደሆኑ ሁሉ ለተወለዱበት ቦታም እንዲሁ ድንቅ የሆኑ ፍጡራን
ረሱል በለዘመኑ ድንቅ እንደሆኑ ሁሉ ለቦታውም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተወለዱበት ቦታም በጣም ድንቅ የሆነ ተአምር ቦታ ነበረች። የነቢዩላህ ኢብራሂም አታር የነበረበት እንዲሁም የነቢዩላህ ኢስማኤል አታር የነበረበትና እንዲሁም ቤተላሂል ሐራም ካዕባ ያለበት ቦታ መሆኑ የተወለዱበትን ቦታ ጭምር ድንቅ ተአምር ያደርገዋል። هناك في مكة الكعبة وزمزم والطواف والسعي، وهناك عرفة ومنى ومزدلفة، وكلها آثار أبوي إبراهيم وإسماعيل، وهناك موضع أقدامهم، هناك بقية لشعائر ملة إبراهيم وإسماعيل. እዛው መካ ላይ ዘምዘም ይገኛል፣ ሳዕ ይገኛል፣ እንዲሁም ዓረፋ፣ ቤተላህ ብዙ የነቢዩላህ ኢብራሂም አታሮች እዛ ይገኛሉ። እዛ መወለዳቸው እንዲሁም ጊዜያቸው ብቻ ሳይሆን የተወለዱበት ቦታም ድንቅ የሆነ ተአምር ቦታ እንዲሆን ያደርገዋል። ولد هناك بعيدا عن ركام الفكر، عن ركام الفكر الحضاري الذي انتشر في ذلك الزمان، ركاب فكري لحضارات منحرفة. ከዛ በዛ ዘመን ላይ እዛ ቦታ ላይ መወለዳቸው ብዙ የተሳሳቱ አስተሳሰብ ካላቸው ማህበረሰቦች ርቀው በተወሰነ መልኩ ከነቢዩላህ ኢብራሂምና ከነቢዩላህ ኢስማኤል ዲን በቂያ ማለት ያለበት በቃ ቀሪ ያለበት የተወሰነ እንኳን ቢሆን የተለያዩ በቃ ሩቅ ከዲንና ከሂዳያ ሩቅ የሆኑ ሐሳብ አመለካከት ካሉበት ቦታ ርቆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ እዛው አካባቢ የነቢዩላህ ኢብራሂም በቂያ ያለበት ቦታ ላይ እንዲወለዱ አደርጋቸው ተአምር ሊሆን ዘንድ هناك في جزيرة العرب بيئة مهيئة لتلقي الرسالة ونشأتها بالهدى وامتلاكها وإشراق نورها، وقد وصل نورها أول ما وصل إلى دولتكم هذه دولة إثيوبيا، دولة الحبشة، واحتضنت جمعا ليس بالقليل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلدت كبده عثمان وزوجته وجعفر ابن عمه وكثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان إشراق النور شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. እንግዲህ ብርሃኑ የተጀመረው ከዛ ነው። ከዛ ተጀምሮ ቀጥታ የተሸጋገረው ወዴት ነው? ወደኛ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ወይ ወደ ሀበሻ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የመጣው ወደ መዲና ወደ ማንኛውም የአረብ ሀገር ሆኖ የአጀም ሀገር ከመሸጋገሩ በስተፊት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀደር ሆኖ ሁለተኛ የዲንና የሂዳያ ብርሃን የበራበት እድለኛ ሀገራችን ሆነች ማለት ነው። فالعلاقة بيننا وبينكم أيها الإخوة الفضلاء في هذه الدولة المباركة دولة إثيوبيا، العلاقة بيننا وبينكم علاقة قديمة، وهي علاقة الدين وعلاقة الرسالة وعلاقة الهدى ومحبة. فحبنا لكم ليس وليد اليوم، وإنما هو متجذر عبر حقبة الزمان والتاريخ. በእኛና በእናንተ መካከል ያለው ትስስር እናንተ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሆይ በእኛና በእናንተ መካከል ያለው ትስስር በጣም ቀዲም የሆነ ትስስር ነው። በእኛና በእናንተ መካከል ያለው የውዴታ የዲን የሂዳያ የሆነ ቀዲም የሆነች ከምንም ከሁሉም ነገር ቀዳሚ የሆነች ትስስር በእኛና በእናንተ መካከል አለ። فقد كان مولد رسول الله عليه وسلم في مكة معجزة تحققت فيها دعوة إبراهيم وإسماعيل يوم بنائهم الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
إنك أنت العزيز الحكيم. ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመካ መወለዱና ከዛ ዲኑ መጀመሩ ያ ነቢየላህ ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ዱዓ ኢስቲጃባ ያገኘበት በቁርአን ውስጥ ነቢየላህ ኢብራሂም ዱዓ ሲያደርግ ነበረ። ከናሱ የሆነ ነብይ ላከላቸው ብሎ ያ ዱዓ ኢስቲጃባ በማግኘቱ ምክንያት ሆነ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዛ መላካቸው። وكان مولده بشرى أخيه عيسى عليه السلام إذ قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. እንዲሁም የነቢየላህ ዒሳ ብስራትም ነበረ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መወለድና መላክ የነቢየላህ ኢብራሂም ዱዓ ብቻ ሳይሆን የነቢየላህ ዒሳም ብስራት ነበረ። ነቢየላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡማውን ከኔ በኋላ አህመድ የሆነ ነብይ ይመጣላቸዋል ብሎ ያበስሩ ነበረ። وكان مولده صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله. كان مولده صلى الله عليه وسلم رؤيا أمه آمنة يوم رأت أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام. ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲወለዱ ቅሳ ነው እንግዲህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲወለዱ ከእናታቸው ወዲ እንደውም ወጥተው ብርሃን የሻም ቁሱረ ሻምን ያበራ የሆነ ብርሃን ከሷ ወጥቶ ነበር። ይሄም ድንቅ የሆነ ተአምር መሆናቸውን የሚገልጽ ነበር። ولد صلى الله عليه وسلم فكان مولده فجرا كما كان مبعثه نورا وإشراقا واستقبل الفجر طفلا في تبسمه آيات بشرى وإيماءات إنذار. ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መላካቸው ለኡማው ብርሃንና ሂዳያ እንደሆነ ሁሉ መወለዳቸውም ይሄንን የሚጠቅም ነበረ። ይሄንን ዛሬ የተወለደው ሰው ይሄንን ዓለም የሚቀይር ሰው እንደሆነ እንዲሁም ሂዳያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰጥተዋቸው ለኡማ እንዲያደርሱ እንደሚያደርግ እንደውም የተለያዩ የሚጠቅሙ ተአምራቶች ነበሩ። በመወለዳቸውና በእድገታቸው ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ተአምር ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ነበሩ ከመላካቸው በፊትም። وكان يصنع على عين الله ولتصنع على عيني. ولد صلى الله عليه وسلم وكان يصنع على عين الله ولتصنع على عيني. رسول عليه الصلاة والسلام የተወለዱት በቃ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክትን ሊያደርሱ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዛ ብሎ ነው የነገረን። خرج إلى الدنيا يتلقاه فيها أول ما يتلقاه اليتم، فقد مات أبوه وهو يتيم، وماتت أمه وهو مسلم، ومات جده وهو صغير بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ እንደተወለዱ ከመወለዳቸው በስተፊት አባታቸውን ስላጡ የቲምነትን ቀመሱ። በቃ ልክ እንደተወለዱ እንዲሁም ተወልዶ ልክ በትንሽ ዓመት ወደ 6 ዓመት አካባቢ ሲደርሱ እናታቸውን በማጣት በእናትም በአባትም የቲም ሆኖ አደጉ። وكأنما يشاء الله أن ينشأ محمد عليه الصلاة والسلام في طفولته يتيما بحيث تنطلق نفسه إلى الآفاق العليا لا تحجبها سلطة أو سطوة ولو كانت سطوة الأبوة والأمومة، ليتولى إيواءه خالقه الذي اصطفاه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እሳቸው ከመወለዳቸው በፊት አባታቸው መውሰድ
እንዲሁም ደግሞ ሳያድጉ እናታቸውን መውሰድ ይህ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ በማንም ላይ በቃ ተወኩል እንዳያደርጉ በማንም ላይ ቀልባቸው እንዳያስጠጉና ቀጥታ ከአላህ ብቻ ጋር እንዲሆን ትስስራቸው በቃ ቀጥታ ከአላህ ጋር እንዲሆንና ነገራቸውን በሙሉ ወደ አላህ እንዲያስጠጉና አላህ በራሱ እንዲጠብቀው ስለፈለገ ይመስላል እናቱም አባቱም ወስዶበት የቲም አድርጎ እንዲያድግ ያደረገው ሙሉ በሙሉ በቃ የአላህ ሆኖ ወደ አላህ ነገሮቹን አስጠግቶ አላህ ለራሱ ሊጠብቀው ስለፈለገ ይመስላል። ثم عاشر عليه الصلاة والسلام بين قوم تربعه العيون فتعرف مدخله ومخرجه وذهابه ومجيئه عرفوا خلقه وأمانته وعرفوا منه الاستواء في حياته وفطرته فلا عوج ولا التواء ووضوح في مسيرته فلا غموض ولا خفاء ከዛም ነብዩ በልጅነታቸው አባትና እናትም ካጡ በኋላ በሌሎች የቀሩት ዘመዳቸው ጋር ነው ያደጉት። ማንም የህዝብና በቃ የሰፈር ሰው ሁሉም አካባቢ ያለው ሰው የሚያውቃቸው እንደነሱ በቃ አንድ ሰው የሆነ በቃ እንደነሱ እየሰራ ሆኖ ከነሱ ጋር በቃ እንደማንኛውም ሰው ሆኖ ነው ያደጉት። ማንም ሰው ያውቃቸው ነበር። አማናቸው አኽላቃቸው ማንም ሰው ያውቃቸው ነበር። ከነሱ ጋር ነው እንደማንኛውም ሰው ያደጉት። عرفوا منه النقاء والصفاء أخلاقهم فلا نقيصة عرفوا منه النقاء والصفاء في أخلاقه فلا نقيصة ولا عيب ولا دنس عرفوا في حياته الأولى كمالات الأخلاق الفطرية التي ذكرتها وذكرته بها زوجته وأعرف الناس به الطيبة المطهرة خديجة رضي الله عنها إذ قالت له وهي تصف حاله وتثبت فؤاده قبل النبوة قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتطعم المسكين وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة አኽላቃቸውና የተለየ በቃ አማና የጠበቁ መሆናቸው ህዝቡ አውቆላቸዋል። ማወቅ ብቻ ሳይሆን መስክሮላቸዋል። ለምን ገንዘባቸውን እሳቸው ጋር ያስቀምጡ ነበር አኽላቁንና አማናቸውን ስለሚያውቁ። እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛ ሰውና ማለት አኽላቃቸው የተስተካከለ አማና የሚጠብቁ መሆናቸውን ያውቁ ይመሰክሩም ነበር። በቃ ዘውጃቸው አይሻ ምስታቸው እንደ ኸዲጃ ምስታቸው እንደመሰከረችላቸው ሁሉ ከመላካቸው በስተፊት እንዲህ አይነት ነገር ያጋጠመኝ ነው ብለው ስነግሯት ምን አለች? ከላ አላህ በጭራሽ እንደ አንተ አይነት ሰው አያዋርድም። አንተ እኮ ምስኪኖችን ትረዳለህ፣ የቲሞችን ትረዳለህ፣ የሌላቸውን ትሰጣቸዋለህ። ስለዛ እንደ አንተ አይነት ሰው በጭራሽ አላህ አያዋርድም ብላ 100% እርግጠኛ ሆና ነው የመሰከረችላቸው። አብዛኛው ሰው እንግዲህ ሰው በጣም ጥሩ ነገር ቢኖረው ባለቤቱ ከመሰከረችለት ከሌሎች ምስክር በላይ ነው የሚሆነው። በይሄ በሌላ ሐዲስ ተነግሯል። ባለቤት ለባለቤቷ እንዲሁም ደግሞ ሚስትም ባለቤቱ ለሚስቷ የሚመሰክር ምስክር ትክክለኛ መሆን ነው የሚገልጸው። ولذلك لما بعث عليه الصلاة والسلام رسولا من الله يبلغ دعوة ربه وكذبه قومه ولم يستجيبوا لدعوته لم ينبذه أحد بشيء من ماضيه أو يقول عنه أحد أليس هو الذي فعل يوم كذا كذا وكذا أليس هو الذي قال كذا يوم كذا وكذا فلو عرف أعداؤه شيئا من ذلك لطاروا به كل مطار لكنهم إذا التفتوا إلى سيرته وماضيه وجدوا سيرته ساطعة مضيئة تقول كل خلاله وأخلاقه هذه شمائل النبي እንዲህ በዚህ ሁኔታ እያሉ ነው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክቱ ሰጥቷቸው ነብይ ሆኖ የተላኩት በዚሁ እያሉ ነው። ነብይ ሆኖ ከመጡ በኋላ ምንም ያክል ዲናቸውንና የአባታቸውን የምናቸውን ዲን ካልፈው በሌላ ዲን ቢመጣም ምንም ያክል ዲኑን ቢጠሉና ባይከተሉም
እንዲህ አይነት በዚህ አይነት ቀን እንዲህ አይነት ነገር አልሰራም እንዴ በዚህ አይነት ጊዜ እንዲህ አይነት አላደረገም እንዴ ብሎ አንድም የመሰከረ ሰው የለም። ለምን ንጹህ መሆናቸውን ያውቃሉ። ማንም ይመሰክራል። እንደዛ ቢሆኑ ኖሮና እነሱ እንደዛ ብሎ ቢመሰክሩ ኖሮ ሁሉም ጠላቶች ይነሳባቸው ነበረ። ዲንም አሁን የደረሰበት ቦታ አይደርስም ነበረ። ሁሉም ሰው ንጹህ መሆናቸውን ይመሰክርላቸዋል። ዲኑን ቢጠላው እንኳን ጠላት ቢሆኑ እንኳን ያለው እውነት ስለሆነ كان الصدق والأمانة والعفاف وما كان عليه قبل نبوته وهو ما دعا إليه بعد نبوته عليه الصلاة والسلام እውነተኛ መሆናቸው አማና የሚጠብቁ መሆናቸው ከነብይነት በፊትም የነበራቸው ባህሪ ሆኖ ነብይ ከሆኑም በኋላ ወደዚህ ነው ሲጣሩ የነበሩት። قال أحد عقلاء قريش عندما قال بعضهم عنه بعد النبوة كذاب قال كنتم تسمونه الصادق والأمين فلما رأيتم الشيب في عالويه قلتم كذاب لا والله ما يصدقكم بها أحد ከቁረይሹ አንድ እንደው አቅል ያለው ሰው እንዲህ ብሎ ሌሎቹ ከዛብ ውሸታም ናቸው እንዲህ ናቸው ብሎ ሌሎቹ ሲሰድቧቸው አንዱ ተነስቶ እንዴ ከዚህ በፊት እናንተ አሳዲቃል አሚን ብላችሁ እንደው ታማኝ ሰው ብላችሁ ተሰይሙ ነበር አይደል እንዴ? እንዴት ነው አሁን ተነስታችሁ ተከለኝ ውሸታም ናቸው ብላችሁ ሊሰድቡ የሞከራችሁት ብለው ራሳቸው ቁረይሽ ከናሱ መካከል የሆነው ረዳ አድርጎባቸዋል። لقد كانت فترة حياته صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى بعثته فترة تأهيل طويل حتى إذا أدى إلى البشرية رسالة ربه قال حتى إذا أدى إلى البشرية رسالة ربه قالوا هذا الذي ما قال في عمره إلا حقا ولا نطق إلا صدقا ولا أمرنا بشيء وقد خالفنا يوما إلى غيره ከመወለዳቸው ጀምሮ እስከ ተላኩበት ጊዜ ያለው ጊዜ በጣም ረጅም የሆነ በቂና ረጅም የሆነ የዝግጁነት ጊዜ ነበረ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በደንብ አዘጋጅቷቸው በቂ ጊዜ ሰጥቷቸው ከእድሜያቸው የደረሱበትን ቦታ እስኪደርሱ ድረስ በጣም ሰፊና በቂ የሆነ ጊዜ ሰጥቷቸው አዘጋጅቷቸው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይነትን የሰጧቸው። ከሰጣቸውም በኋላ ማንም ተነስቶ ከዚህ በፊትም ነብዩ የማይሰሩትን ነገር ሌሎችን እንደማያዙ ውሸትን እንደማይናገሩ የሰው ሐቅን እንደማይበሉ ሁሉም ይመሰክርላቸው ነበረ። ይሄንን ሁሉ በቃ ይመሰክር ነበረ። وقد كان المولد النبوي هو التوطئة بالبعثة النبوية ويوم نتحدث عن مولده أو بعثته أو هجرته أو أي يوم من حياته وكل أيامه ميمونة على أمته فإن حديثنا عنها ينبغي أن يكون الحديث عن منة الله العظمى علينا به. حديثنا عنه حديث المحبة له وحديث الامتنان لله به فقد كان فضل الله علينا به عظيما. ረሱል የተወለዱበት ቀን የተላኩበት ቀን ሂጅራ ያደረጉበት ቀን እንዲህ አይነት ነገሮችን ስናነሳ እነዚህ ቀናቶች ከሌሎች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከነበሩበት ቀናቶች የተለዩ ሆኖ አይደለም። እዚህ ዱንያ ላይ የኑሩት ቀናቶች በሙሉ ለኛ ብርሃን ነበረ። ይሄንን ሐዲሶችን ስናነሳ አላህን ልናመሰግንበትና እንዲሁም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ ስጦታ መሆኑን የምናስታውስበትና አላህን የምናመሰግንበት ነገር ነው እንጂ ወደ ሌላ ነገር ሐሳቡን ወስደን ከመንገድ የምንስትበት ሐሳብ አይደለም። ويؤسفنا أن تكون الحفاوة به عند مولده عند بعض الناس والطوائف احتفالات بنائية وقصائد عشقية أو مهرجانات صاخبة. إن هذا الفعل أقرب للسراية بالنبي صلى الله عليه وسلم منه إلى تعظيمه وتوقيره.
ሌሎቹ እንደሚያስቡት አይነት አይደለም። የተለየ ለአንዱ ቀን ለተወለዱበት ቀን ሌላ የተለየ ደረጃ ሰጥተው እንዲሁም ደግሞ ድንበርን አልፈው ለተለያዩ ሁራፋቶች ተሰብስበው የማይሆን በዲን ውስጥ የሌለውን ነገር ሰርተው እንደሚያስቡ አይነት ሰው ሳይሆን ስናነሳ የተወለዱበት ቀን ለኛ ኒዕማ ነው። ልንወደው ልንቀበለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለኛ ስጦታ እንዳደረገልን ሐስበን አላህን ልንመሰግን ነው እንጂ ወደ ሌላ ሐሳብ እንድንሄድ አይደለም። نتحدث عن مولده عليه الصلاة والسلام ومبعثه وحياته وأيامه لأننا نتحدث عن أعظم بشر له علينا حقا. ليس لبشر علي وعليك فضل أعظم من فضله. ليست لبشر علي وعليك حق أكبر من حقه. كانت أعيننا عميا وقلوبنا غلفا حتى فتح الله به. كنا في جهالة وظلمة حالكة حتى أضر الله لنا به. كنا في هلكة وعلى شكل جهنم فأنقذنا الله به صلى الله عليه وآله وسلم. ስለ ነብዩ መወለድ እናወራለን። ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላካቸው፣ ስለ ነብዩ ሂጅራ፣ ስለነዚህ ስለ ቀናቸው በሙሉ ስለ ኖሩትበት ዘመን ስናነሳ እሳቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠን ከምንም ስጦታ በላይ የሆነ ስጦታና ከማንም በላይ የሳቸው ውለታ ያለብን ሰው ስለሆነን ነው። እኛ ሂዳያ ያልተሰጠን ሰዎች ነበረ። ቀልባችንና ሁሉ ነገራችን ዝግ የነበረ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ በሰጣቸው ሂዳያ መተው የከፈቱልን እነሱ ከማንም በላይ ውለታቸው በእኛ ላይ ስላለ ሰው ነው እንጂ አንስተን የምናወራው ስለሌላ ነገር አይደለም። فكيف بحبه أن يكون في قلوبنا وهو الذي ملأ قلبه حبه لنا حتى اشتاق أن يرانا جيلا بعد جيل. فقال عليه الصلاة والسلام: وددت أننا رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي إخواني الذي لم يأتوا بعد. እንዲሁም እኛ እሳቸውን አለመውደድ እንዴት ሊታሰብ ይችላል? እሳቸው ለራሱ በዛ ባሉበት ዘመን እኛን ለማየት ሲጓጉ እንደነበረ ከሰማን በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሰሃቦቻቸው እንዲሁም እኔ ወንድሞቼን ለማየት ጓጓውኝ አሉ። እንዴ እኛ ወንድሞች አይደለንም እንዴ ብሎ ሰሃቦች ሲጠይቁ አይ እናንተ ባልደረቦቼ ናችሁ፣ ወንድሞቼ ማለት ከኔ ኋላ የሚመጡ እኔን ሳያዩ በኔ የሚያምኑ ናቸው፣ እነሱን ለማየት ጓጓውኝ ብለው ለኛ ያሉትን ውዴታ እየገለጹ እየሰማን እንዴት ነው ቀልባችን እሳቸው አለመውደድ የሚችለው? كيف بحبه عليه الصلاة والسلام أن يكون في قلوبنا وهو الذي كان يذيب كل لحظات عمره نصحا لنا حتى لحظات الموت، حتى آخر أنفاس الحياة، حتى في كرب الموت وغصصه ما أذهلته عنا، فكان آخر أنفاس حياته هتافا يهاتفنا به فيقول وهو يستجمع آخر أنفاس الحياة: الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. እንዴት ነው እሳቸውን ላንወድ የምንችለው? በህይወት ዘመናቸው ሙሉ በሙሉ ለኛ ነሲሃ ብሎ የኖሩት ለኛ ጠቃሚ የሆነ ነገር አደራ 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 ሲሉን እንዲሁም ከዱንያ አኺር የመጨረሻ ለህዛ ላይ ሆኖ ለራሱ ይሄንን አደራ ብሎ እኛን ነጃ የሚያወጣንና ከሃላክ የሚጠብቀንን ነገር አደራ ሲሉን ለኛ ብሎ የኖሩ ነብይን እንዴት ነው አለመውደድ የምንችለው? كيف لا يكون حبنا له عليه الصلاة والسلام وهو الذي حمل همنا معه دنياه إلى آخرته، فقال: إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن كل نبي تعجل دعوته وإني اتخذت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. እንዴት ነው ቀልባችን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማይወደው? እሳቸው ለኛ ብሎ ብዙ ነገር ሆኖ ሳሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደ እያንዳንዱ ነብይ
ሙስተጃብ የሆነች ዱዓ አለችላቸው። ሁላቸውም ያቺን ዱዓ አድርገው አሳልፈዋል። እኔ ደግሞ አስቀመጥኩ ለኡመቴ ለቂያማ ቀን ለነሱ አማላጅ ሸፋዓ ሊሆን ዘንድ ዱዓዬን አስቀመጥኩኝ ለኡማዬ ብለው ለኛ ያላቸውን ውዴታና ያላቸውን ረህማ እያሳዩን እያሉ እንዴት ነው ቀልባችን እሳቸውን የማይወደው? كيف لا يكون حبنا للنبي أحبته الظواهر الطبيعة حتى الحجارة تصوم الصلاة أحبته فها هو يقول أحد يحبنا ونحبه. እንዴት ነው እኛ ቀልባችን ሰው አቅል ሆነን እሳቸውን ላንወድ የምንችለው? ድንጋዮችና ተራራዎች ለራሱ እሳቸውን እየወደዱ ይያሉ። እንዲህ ብለው መስክሯል። የሆነ ቀን ይህ የኡሁድ ተራራው ነው፣ እኛም እንወደዋለን እሱም ይወደናል ብለው እንደገለጹት ሁሉ ድንጋዮችና ተራራዎች ለራሱ ነብያችንን እየወደዱ እኛ እንዴት ነው የማንወዳቸው? كيف لا يكون حبنا لنبي كان إذا دعا ربه وهاتف مولاه دعاه لنا وناجاه من أجلنا. وقف يوما على المنبر ورفع يديه فقال اللهم إن إبراهيم قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وأن عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه وجعل ينادي ربه ويناشده ويقول اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي حتى رؤي بياض إبطيه وتنزل عليه جبريل بقوله إن ربك يقرئك السلام ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك. እንዴት ነው እኛ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የማንወደው? እሱ በህይወታቸው ዘመን በሙሉ ለኛ ዱዓ ሲያደርጉ ነው የቆዩት። የሆነ ቀን ሚንበር ላይ ቆመው እጃቸውን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍ አድርጎ ጌታዬ ሆይ ነብዩላህ ኢብራሂም እኔንን የተከተለ ከኔ ነው፣ ከእኔን ያልተከተለ አንተ ታውቃለህ ብለዋል። ነብዩላህ ኢሳ ደግሞ ከቀጣሃቸው በአንተ ዓድል ነው። كيف يكون حبنا لهذا النبي والذي بعثه بالحق والذي أكرمه بالنبوة له أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من قلوبنا نفوسنا لنفسه الفداء. لا نتوسل إلى الله بشيء بعد توحيده ومحبته بمثل محبتنا لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. طبعا أن ننال بمحبته كريم بشراه يوم قال المرء مع من أحب. የሆነ ቀን ነብዩ ለኛ ስሉ ሚንበር ላይ ቆሞ እጃቸውን ከፍ ያድርጎ ነብዩላህ ኢብራሂምም እንዲህ ብለው ዱዓ አድርገዋል። ነብዩላህ ኢብራሂም ያሉት እኔን የተከተለ ከኔ ነው። ነብዩላህ ኢሳ ደግሞ ከቀጣሃቸው በአንተ ዓድል ነው استغفار እንደውም ከማሃርካቸው በአንተ ረህማ ነው ብለዋል። እኔ ደግሞ ብለው ኡመቲ ብለው ዱዓ ሲያደርጉ ጅብሪል ወርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኡመትህ ሸፋዓ ሰጥቷል ብለው እስኪያበስራቸው ድረስ ለኛ ዱዓ ሲያደርጉ ነበር። እንዴት ነው የማንወዳቸው? እሳቸውን በመውደዳችን እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር እንዲጽፍልን እንመኛለን። اللهم إننا آمنا بك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه واتبعناه وما رأيناه. اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة واحفظنا في زمرته وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع سبيلك فهديته وأرشدته ونورت دربه وطريقه يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن حضر هذا الجمع المبارك ولوالديه تحت سماع موعظه قلبه وأذنيه. اللهم اقضي حاجته ويسر امره وفرج كربه واقض دينه مع راحه في بدنه واطمئنان في قلبه يا سميع الدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وانصر اخواننا المجاهدين
في كل مكان يا رب العالمين. فرج كربهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واشفع جائعهم واكس عاليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والاصغاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد الصلاه وبعد الاذان هناك اسئله وهناك جوائز مقدمه من جمعيه الفرقان يقدمها رئيس الجمعيه الشيخ ايوب رعاكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.